yaşıqdan biz qalağa yaşımızda tanglaymiz. Birinchi top qaysi? Birinchi yaşıq. Al. Birinchi yaşıqda bizga berilgan 118 bo'ladi. 7 topganlarni qay yaşıqda qo'yamiz? 7 men 6 sonlarning qo'shimchasidan 8 deb qo'y. Qalay o'rnalar? Qizlar chiqadi. 7 topdan. Yetkiga aldığımın qo'shimchasi 16. Birinchi topgandaydi 70 yaşıqda. Qanchada? Qancha yosh yashaymiz? Yüzünü. Altıda. Matematika bitti. Alışta, tez. Жылдан есепті шығарып, мына жердегі шыққан нәтижелерін сол түске біз бояп шығарамыз. Директі. Ал кеттік. Енді бізде жарайсыңдар. Екінші топты көріңіздер. Жарайсыңдар. Мына сіздер шығып үшінші кезең біздер жинақтау. Бәріміз ортаға келеміз. Сіздер жұп сандармен тақ сандарды ажыратамыз. Жұп санда біз шапалақтаймыз. Тақ санда біз шапалақ olmayın. Ben üçüncü gezim başladı. Ben Karakat Kalsan Abay oyundan çıkardı. İlk yana taksanlarda başa bağlamayız dedi. Türkçe yol kaldı. Ayşe'ye, Narday, Güzeli'ye, Ayşe. Yeka. Üç. Ayşe'ye oyundan çıkardı. Üç yol kaldı. Tüve.